dobro. Alo, Spirin od navijača. Daj Spirin od tajnik. Može igrati. Alo. Soldiću, kapu stavi, Soldiću! Kapu stavi! Alo! Alo, kapu,
Ej, ovo je crveni karton. Nije nego crni.
Pusti oko mi to! Tako i gledaj, balun gledaj! Uda! Zatvori liru u sredinu! Pucaj, ne magla! Ne pričaj, ajde! Kreni se! Dobro, cak, dobro, ajde! Pusti se gore, ide guda!
Živosti. Svaki balon iša prolazi i puca zato velik šuta ima jedan i blizu. Samo se izbacuje dobro zvuči, 4 gola do sada. Odmah se objavili kao volio bi više da daleko Sveti kretenu tamo, jeli? Čovjek izgleda.
Oni sude, jeli? Ne! Pomoći, Dođeš i ti jedno praznički. Bageri su tamo ušli s bagerinu u teren. Koji tek? Pomoći samo ti, ne ja.
Amo još pusti, Mara. Muda, bliže tu. Vadi još se digni gore. Još bliže. Ti si tu sad! Igrače, eventi, nogometni, šta bi bija,
Marune, izađi, Marune! Bravo, Frane! Vidi, čaki! Evo ti strana! Igraj, igraj! Ej!
Metti Jarca, Uđi u sredinu, ču! Ama udu tlo, uda! Udu tlo! Sare! Uzaj skup! Izak! Pa šta? Da ne bi golman igra! Dođi suđu! Kako je Boku? Biži cak! Evo je! Evo je! Gledaj svoje! Maretiću, doktore!
Bravo Duje, ajmo jače, ajmo jače igra! Ajde! Bravo Marko, ajde! Može Kara, može! Opet mu ide tu. Dolazi, jebe ti baluni. Jebe ti broj kod ti. Okreni se! A vidiš da je tebi ona linija, ali još dovoljno. Nije
Ajmo, ajde, zavrni sad, eto, ajde, bravo, Dušman. Pucaj odmah, direktno. A, da. Koje je iskustvo Maron? Koje je iskustvo Maron odigrao je četvrtom taktiku? Mirno! Mirno! Ide preko! Odragaj nego, što je pao uđak? Samo mirno, mirno. Pušta ga igru, Marića. Pa niko ne gleda. Bravo, Mara! Bravo!
Daj, življe, življe! Igraj! Šta kažemo? Marine! Aj dođi ti, Radošević!
To je sve, to je crno. Igra jednostavno. A nije igra pol, evo. A uopšte
Zoka! Ajde. Vamo, kreni se igrača, naprci! Izlazi iz igre! Šta ti je još problem? Samo to, da on nije bili bolji najgori od nikoga, ali Ajmo, dobro je Crni, ajmo dalje, dobro je, nastavi doći! Radošević! Ne treba! Vrati! Ajmo vrati, Cara! Jedan! Faul je! Vrati! Pozicije! Rane, namisli se! Rane!
Ajmo uđi unutra, po balu, neće ti da naša. Riba. Offside. Okreni se ovdje.
Pazi Zoko! Meni se ne priča! Idemo druga, pusti! Pusti! To da njega taka! To da njega taka! Hodaj sada! Šta ti je sada? Udaj, nastavi igrat! Izo! Sudac! Sredinu ovdje! Ostavite to! Svidno! Pa šta je bilo? A daj sam ti čovjek u kurac ti, to je suđenje! Šta izvodiš? Šta izvodiš? Teo je ono malo prije aut bija tamo, šta izvodite sad zadnjih 10 minuti? Koliko igraj bez nervoze! Bez nervoze! Gori pomati! Skoči! Preko! Bravo! Ajmo uzeti igrača, Gote, okreni se! S unutarnje strane, rukama ga drži! Sudac! Opet krivi, evo bacaju! Teo, jel možeš ti reći isto, četvrti si sudac? Sada je igrač, sada je koncentracija, Radošević. Zoka u sredinu. On je lijep igrač, on sad nije niti lijep. Marine! Marine!
Ajde, Teo, kurac, ti vaše suđenje svaki put, jesi čuja? Tamo auto, ovo, daj normalno sudi kad 70 minuti šta si sudio. Čekaj, sve je to! Hvala na golu! Ajmo, ajmo! Ajde, se složiš vi, pa ne valja pošteno. Ajde, dodat doli, Seba! Ajde! Da nije još. I da ne znaš gdje udaraš, dragi, dođi vamo, zamjera te idiote. Tebe i njega stupane zgraba gore. Se doveo u naseljeno mjesto. Redi. Pa sa njim. Ti tako u Valesiju. Redi. Ovaj puta Kreni se! Paraza, jebaj!
Leži igrače! Šta radiš? Evo koliko? 4.
oka u zid! Kada ostani! Daj ga Duja, ojte! Čani, čvrsto! Gote! Gote! Ovdje, Gote! Mate, snimi, Mate! Ajmo, živi, gotovo je, živi! Zane! Ispred! Moćno! Čvrsto! Pazi igrača, ej! Jesti sad kraj zida! Ko te prati? Bez faula! Gotovo je! Gotovo je! Kako se dođe do slačiona sa sredine? Se može odmah?